Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih as-sadiqil amin, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah, tukbal na ito yung pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Labi lupa waktu ini insyaallah yariin mga ulama na to nakatibaw marikato taniyo waktu ini mapamuhunin waktu biasin domini amuin parsukuan si Nambok Sheikh Sheikh Sabir Umar sumagawa tiawakan ko kainay tulong ko na pagkayari mga kaulamaan sing kita daing ha tawi-tawi iban lupa sug at inya na hipanghulmat kanila in waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin supaya kita niyo makakawa bahagi dahin ha mga jakat sin ilmu piyagtuyuan nila piyagrugtuan nila insyaallah subhanahu wa ta'ala. Muna amuin tumagna long tarimil kato pangadjian ha waktu ini amuin nyari haraig ko ini insya ini long ta naka talos yung pangadji niya dahil dito sa Jakarta, Indonesia, para sin Muhammad bin Saud Jamiatul Imam bin Saud long ta alhamdulillah dahil ha Saudi Arabia yaon ha Jakarta, Indonesia, alhamdulillah na manjari insya ini makugmakuyag ako mga hipakila kato taniyo sabab siya ini hambok dahil ha aming panagnaan sin amoy in taymang hudna to long ta daing ha ini sama badjaw alhamdulillah pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan alim sin amoy sama badjaw yari in taymang hudna to habihayaon biyaday sabsim mukti yaon ati ko siya rin panagnaan alim sin sama mapun sama mapun ni sabin siya yaon alhamdulillah na atin niya makugmakuyag kita yari kita biya mga natiwaw sin sila ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na paunahon tayo siya ini dimihil kato pangadjian insya yaon long ta maglinta-linta na sadya doon ha Bunggaw iban unini si Tangkay amoy in long tahambok dahil ha mga ulama doon hatawi-tawi alhamdulillah sarta na member da isabsin in Majlisul Ala lil Wa'di wal Irshad Supreme Council for Preaching and Guidance long ta amoy in para tawi-tawi in amoy ini markaj dahil di ha Sambuanga long ta piag nakuraan sin mukti sing kita niyo Sheikh Abdul Baki Abu Bakar alhamdulillah ini demikian para halupasug iban ha ini basilan alhamdulillah hatta insi ini naghindo dahil sa blong taroon ha MSU si Tangkay si Tangkay alhamdulillah na manjali hitukbal ko inguro na to kalasan namin dimihil kato pangadjian hawak to bihaon ini amuin long ta biya diin in hika lapas kato taniyo daing hasik sa sin narka jahannam insyaallah subhanahu wa ta'ala hitukbal ko inguro na to kalasan wayron narwaing dan kan Sheikh Rudin Al-Aldaya fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Syukran wa jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga mas tayo mangod na muhaaga masin Allah subhanahu wa ta'ala muna itukbal na tuin sa lagu-lagu iban sin sa taod-taod pagsyukur patuhan na to Rabbul Alamin sabab karna siya na intuhan amuin na nukbali sin kanikmat-nikmatan na manusia siya na intuhan amuin nagjukupi sin katan pakarajaan hababaw sin dunya kalagihan sin katan manusia dayon na sabab yadto mga palanggungan namo haaga masin Allah mapatut amuin sumbahunin Allah subhanahu wa ta'ala mapatut amuin pagsyukuran sin kitanil katan in Allah subhanahu wa ta'ala. Dayon nga mga sa lagu-lagu iwan sin sa halga nikmat sin Allah amo na ni'mat kaya tukbalan kita niyo hidayat amo in nangagahari hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagu-lagu ni'mat ummat al-Islam in kaya tukbalan kau hidayat na kapag agama kau haagama sin Allah amo na in agama Islam malaggo yan ni'mat subay butangon sin Muslim hapikilan iban na jantong sin mga sila in pagsukuran labi-labi in ginhawabaran sin kami in agama sin Allah ta'ala wala siya nagpi bukon sadya in mapatut mag-agama haagama sin Allah amo na in mga bangsa Arab in damikyan bukon sadya in mapatut mag-agama haagama sin Allah in mga sila duhaing bangsa dayon na Arab at tawakan bukon sadya mapatut in maranaw in magindanaw in tausog in siyamal buat malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala nagduhal ni'mat pa-applyonin manusia amo in imakseb sin agama Islam tawukun niya katan in makhlukat pia panjarin niya hababaw sin dunya dahil nga sabab yadto suway na to di kalupahan in ni'mat sin Allah ta'ala amo na in agama Islam sabab bang na to kaingatan in kahalga sin agama Islam hamanusya tanto tuod in manusya di niya butasan in pagsyukur fa Allah ta'ala sabab na ita kaingatan sin Muslim amura kumantagya yaon nagbisu-bisu in kaywanan Muslim kaingatan sin siya yakin hati niya in agamatay maun sin Allah ta'ala haadlaw kiamat amo na in agama Islam kaingatan sin Muslim adapon in agama bunnal dayon nga Allah amo na in agama Islam diya nasabot sin Allah ta'ala halawm sin Quran inna ad-dina 'inda Allahil Islam bunnal tuod in agama dahil nga Allah ta'ala amo na in agama Islam iwan damikyan kaingatan sin Muslim adapon in agama kay maun niya haadlaw kiamat amo na in agama Islam iwan nakabutang halong sin Quran imano siya hawala siya nang huguti hawala siya na maugbugi hawala siya sinod at awakan nag-apply sin agama Islam
siya na in manusya nasabot halom sin Quran, manusya lusong haadlaw kiyamat. Parman sin Allah Ta'ala halom sin Quran. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allahu Akbar. Laum sin Allah Ta'ala. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina siyo kinawa agama duga inday nga agama Islam pagtutuod di tayo maun kaniya sin Allah Ta'ala. Matarang di tayo maun sin Allah uno klase agama piyag malaki sin manusya diha dunya sin di tayo maun kaniya sin Allah dito haadlaw kiyamat. Damikian inayat kaingatan sin mga Muslim. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Hawala siya hinugot na maugbog imulin ha agama Islam di tay maun kanya duga indon na agama Islam iban in siya lamurun din ha mga manusya lugi lusong haadlaw kiyamat. Dahil sa bagad to ummat al-Islam, palanggungan na mo haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga maas tay manghud na mo haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyamat sin agama sin Allah, amo na in agama Islam, subay na to taliun unubaha itakdim, unubaha matali sin kita niyo sin inkaybanan manusya. Naglumba-lumba na nagpasampay, naglumba-lumba na himilang sin pardaakan sin Allah, biyaduin in mga manusya, masi-masi pa nagtatali sin pagdunya nila. Inmanusya, masi-masi pa inistanday, timagad bangkono, di matong inkamatay, sin kaingatan niya inkatan manusya matay raha dunya, iban kaingatan niya in agama ipagmalaki sin mga Muslim tay maun sin Allah, amo na in agama Islam sa may tabiyain kaywanan mga maas tay mangud namo ha agama sin Allah, maglalay-lalay kita niyo himinang sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsukulan nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Injuhud sin mga ulama sin kita niyo, sin mga sila amuin magad, habakkas sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakitaan nato in mga juhud nila. Biya na sinamun station piaon nila, amuin bat supaya sadya di matong di magpakmaon paamin kabaybayan sin Muslim, minsan in kaaunan sin sila naghali-haliha pamaybay sin sila, ando kailubang man di matong kanila in risala sin Islam, bang man di matong kanila in risala sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mga palanggungan haago na sin Allah. Bunay tuod, kaya na naman sin kami, kaya na naman sin hambuok anak nyo, amo injuhod sin mga ulama sin kita nyo, biyabiin sila magpasampay risala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyabiin in lugto nila, magpaon sadya, biyabiin makapatumtum kato tanyo sin agama, wayroon maksud duhaing buat malaingkan, imabi-mabi kato tanyo, inimbait kato tanyo, biyabiin kita niyo lapas daw nasiksa haadlaw gana-gana, sin amuin wayroon hikalapas sin manusya buat malaingkan, amurain kakahinang niya diha dunya, amuin niya magad habayta sin Allah, iwan niya magadabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi in mga ulama sin kita niyo, in mga kaguruhan sin kita niyo, katumtuman ko in kisa sin pangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amo in jima to in tuyo nila nagpasampay sin risala sin Islam, magpasampay biyabiin sininok papangatayan sin mga sila nagbugulal Muslim, biyabiin ng mga kaanakan sin Muslim, mahinang paglagbo sin sila
sila nain mag-continue sin parakala piaglugtuan sin mga kaguruhan sin kitanyo. Wallahi injuhod sin mga sila binnal tuod iyagad nila in bakkas sin pangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wayroon maksud mga palanggungan haaga masinallah buat malaingkan biadiin sadya kita ni lapas dahil hasiksa haadlaw gana-gana mumuhain kataan manusia amunain amun kakahinang bandukun marayaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mas tay manghud na mo haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nato tali-taliun bang nato bista-bistahon piaglugtuan sin mga kaguruhan sin kitanyo asal day sabin sila nabibilang biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya in mga ulama in mga kaguruhan sin kitanyo sila in mga ganti sin kanabi-nabihan. Bunay tuod in mga sila kanabi-nabihan biya na simpangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karimuhan na to in story simpangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak to siya nagpasampay sin risala sin Islam dito Makkah. Hawak to siya na maytay. Hawak to nagyanin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa andir ashiratakal akrabin amu innadaak in pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam papasampayin na papasaplagon na in risala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambilyang in pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyagpangan in daos in pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambilyo operan siya sin tao Makkah bang in kabayaan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam laun sin mga zuamao Quraish kan amaon niya Abu Talib laun niya Abu Talib baita in anakun ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang in maksud niya magpasampay sin agama sin bago agama sin Allah risala sin Islam in kabayaan niya in purpose niya magdaya siya diha Makkah dayta ipahundungan na siya ikadto na kanya in pangarta sin tao Makkah. But supaya mahinang sadyain siya taudayahan na Makkah in purpose but supaya di niya na makontinue in pagpasampay sin risala sin Allah subhanahu wa ta'ala. At alam sin mga tao Makkah yoper hapangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam baytai in anakun mo o Abu Talib bang in kabayaan niya kawasa hamak kahikad to kaniya bang man siya di makapasampay sin risala sin Allah atawa bang in kabayaan sin anakun mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-asawa babae malingkat piun namo in malingkat babae paasawa hapangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat malaingkan mga palanggungan na agama sin Allah. Aun baha din ha mga tuna sabot hambuok pini sin Nabi na to Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aun baha purpose sin Nabi sallallahu alaihi wasallam din hatu kala. Wayroon nag-interest in pangho na to Muhammadin sallallahu alaihi wasallam buat malaingkan in purpose din Nabi sallallahu alaihi wasallam biyabiin sadya in manusia manunggali sinallahu ta'ala sumumba katunggal sinallahu ta'ala in sabab ikalapasin sila dahin diha dunya dagpak paadlaw akhirat. Hawala timayma in tao Makkah sin risala sin Islam. Sambil in pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam minig din ha Makkah. Nakakadto siya patait nagpasampay sin risala sin Islam in hangad hulat sin pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaluaon timayma din ha mga tao Taif.
buat malaingkan na baliktad inhal. Wayroon na naima dahin ha mga ahlu Taif sambil inkaunan sin panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagbuhuin pamaranan amurain pad lima iban sin pad siki sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon nagdugo buat malaingkan amurain purpose niya biadiin in kauman sin Taif masalamat dahin hasiksa haadlaw kiamat dahin hasabab yadto nanaog in malaikatu Jibril. Nag-iyan Jibril alayhi salatu wassalam. Lain niya, ya Muhammad, yariin malaikat, amuin piarasin Allah Ta'ala, nagjajaga sinduabud, iparaak kay mo bang unin kabayaan mo hinangon ha mga ahlut Taif. Halaggo sin amuin puhinga sin mga ahlut Taif, sambilin mga malaikat, amuin nagjazaga sinduabud, nag-iktirafa na din nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawala pa na mayta in Rasul, na mayta na magtiin malaikat, inyan na indua malaikat, ya Muhammad uno, kabayaan mo, hidakop na mo induabud, bat supaya in ahlut Taif, mapatay katan. Sa unuin, answer sin pangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalla, bal arjullaha an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha la yushriku bihi syai'a. Di mabayain panghuna tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam buat malaingkan amurain pangayuun niya fa Allahu Ta'ala biyadiin amuin pagwaon sin Allahu Ta'ala dahin ha mga suib sin ahlut Taif amuin simumba pakatunggal sin Allah amuin tunggalon niya in Allahu Ta'ala pag-ibadat nila iban di sila himinang sinsakuto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga palanggungan na mahaaga masin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyaon amuin kya na naman sin pamaranan sin kami inlugto sin kaguruhan sin kita niyo biadiin sadya si maplag biadiin sadya si mampay pa mga kabaybayan sin Muslim in risala sin Allah Ta'ala sabab in sila amuin niya magad habakkas sin panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam parman sin Allah Ta'ala halam sin Quran kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani laum sin Allah Ta'ala hanabina to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul hadihi sabili baita isila o Muhammad yariin tariqaku yariin dahanku yariin kakahinangku ad'u ilallah ala basira manawag tawag pa mga kauman pa mga manusia amuin manawhidi sin Allah Ta'ala manunggali sin Allah Ta'ala manunggali harububiyatihi wa uluhiyatihi wa sifatihi wa asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Yadtuin panawag-tawag sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam laum sin Allah Ta'ala ana wa man ittaba'ani ako laum sin nabina to biyayta sin Allah iran hisyusiyum ya magad habakkas sin panghuna to Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mga umat Islam, mga mastay mangud na mo haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunin maksud sin kita amuin di kita magdunya amuin hialal kato sin Allah. Bukunin maksud sin kita niyo di hadunya amuin di na kita niyo papagtamatto sinamun para kaya hikaraw kato hadunya buat malaing kanin kabayaan sin Allah pia sampai sin panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin di kaligap sin ikaw in pagdunya mo in pag-arta mo hapag ibadat sa lagu-lagu purpose sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan. Tumtumon sin kita ni ummat al-Islam. Inna dinatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na mayta hadis niya mahamulya. Bangdatungan in manusia sin kamatay. Hawaktu kau aturun sin mga ahli kaluarga mo magtupalaw sin kubur
lawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalatha, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji' ithnani wa yabqa ma'ahu wahid, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Tupar kala tuan, magad ka to tanyo bang kitanyo haturon palayan sin pakuburan sin kitanyo. Magad in ahli sin kitanyo, magad in alta sin kitanyo, iwan magad in kakahinang sin kitanyo, maghatod ka to palayan sin kubur, laong sin Rasul, fayarji isnan, ang palinduay ni Muira, wayab ka maahu wahid, inhambuo kini amuna ini di mutas kay mo sambil kau magtupa liyang lahad sambil magtupaad daw kiamat masi-masi amuin siya in iran mo, siya in abuhaw mo, siya in mahinang hikamudarat kay mo bang bukon marawin ka kay nang mga dunya. Hanasambut sin Panguna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diya na sin sambat, bukunin maksud, di na kau manjari magdunya, di na kau manjari mag-asawa, di na kau manjari mag-alta, sabab in manusia di hadunya, di siya maon atau di siya mabuhi, bang bukun ha dua parakala. In manusia labud dah, suway tuod siya, amuin mag-agad iban sin dua perkala. Subay siya mag-agad atau subay aon ahli niya, amuin pamilya niya. Sabab nita, biadiin maunin man siya bang wayroon sabab, amuin puon kiyawa kaniya. Naam. Iban damikian, subay ray sabaon pangalta, subay ray sabaon amuin hikakusog sin pamaranan kalagihan sin jasad niya, ampain tao halil akal, indua ini subay maun hamanusya, indua ini subay maun hamanusya al-agal iban sin mga pangalta, siya na in manusya magkasanyangan ha dunya sampai padlaw kiamat, bang indua ini usalun niya hikakusog sin sa lagu-lagu maksud sin Allah Ta'ala kanya. Indamikyan, siya na in manusya sa lugi-lugi, bang maon kanya indua, in ahal, in anak asawa, in alta, bang indua ini hikamudarat kanya, siya na in manusya sa lugi-lugi hadunya dagpakpadlaw akhirat. Imano siya tuan, magkasanyangan siya, magpaluntungan siya hadunya dagpakpadlaw akhirat, indua inibang niya mausal makatawang kanya hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Laong sin Allah Ta'ala, o kamu mga bariman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, ayaw kamu masasaw sin pangalta niyo, sin mga ahli niyo, dahil hapagtumtum niyo patuhan niyo Rabbul Alamin. Ayaw indua ini hikalupa, sin ikaw, in sa lagu-lagu maksud sin Tuhan mo Allah, amo in hipakari ka umari pa dunya, bat supaya sadya mahinang mo in pardaakan sin Allah Ta'ala. Indua ini, ayaw tuwan hikasasaw kayo mo, bat supaya di ka magmula adlaw sumsungon sin katan manusya. Naam. Sabab kugdanan kay sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah ta'ala hibalik na tuwin ayat, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ayaw kau masasaw sin pangalta mo, sin anak asawa mo, dan ha
pagtuntun mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan na mo haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta in kaiwanan Muslim di makahinang simpardaakan sin Allah ta'ala. Ayaw ko mag-reason tuan, di pa ka makahinang simpardaakan sin Allah ta'ala, sabab ini ikaw bisin naglalag sin napaka, amura inilaw mo in ibadat, di akan daysab sin Allah, di ka makatunay sin sambahayang pyardo kay mo sin Allah, bisi ka naglalag sinamuin napaka sin ahli mo. Ayaw ko rimison sin buhadto sabab mayta di matong kay mo in kamatay hawala kaw nakatunay sin amun pardakan kay mo sin Allah ta'ala in kaawnan sin ikaw mga yura kaw tanggo fa Allah ta'ala biya sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila wala nakapagtaat pa Allah amo in nagbiso-biso ha parman sin Allah nagbiso-biso ha mga patumtum sin mga ulama sin kita niyo hasong-songon sin kita niyo katan bang di magpak-in kamatay mga yura kautuan tanggo fa Allah ta'ala biayta sin Allah ta'ala halam sin Quran Rabbirji'un mintangayo sin mga sila uno pa intangayoon sin sila yadto na sila halam sin pakuburan intangayoon sin sila bayta sin Allah ta'ala Rabbirji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu laong sin Allah ta'ala in pangayo sin mga sila amo in nagbiso-biso hawala di magpak kanila in kamatay ya Allah pabalika kami pa dunya kalo makahinang na kami sin amal salid yakan kamo amo in kaya tinggalan na mo la ilaha illallah mga ummat al-Islam tuntumun nato in sa halga piyakari kita nyo padunya sin Allah ta'ala bat supaya sadya matunay nato in sa lagu pardaakan sin Allah ta'ala biya na sin parman sin Allah ta'ala halam sin Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wayroon purpose sin Allah ta'ala magpaong sin jin iban sin manusia buat malaingkan biyabiin sadya sila manunggali sumumba pa Allah subhanahu wa ta'ala tuntumun na to imasa kapital sin manusya hadunya ipausal kaniya sin Allah ta'ala hapag ibadat kaniya bukon inmasa in sa laggo kapital Diyos sin Allah ta'ala inikad tumo pa Allah ta'ala amurain kapin la ilaha illallah tabi'ayaunin kaiwanan Muslim mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hikadto pa Allah ta'ala in kapin sin waktu niya buat malaingkan bang natutaliunin parman sin Allah in purpose ikakaay pakari ka umari pa dunya sin Allah ta'ala bat supaya matunay mo in sa lago pardaakan kay mo sin Tuhan mo Allah amo na in papag-ibadatun kau in kapitar mo amo na in waktu yus kay mo sin Allah yatin purpose sin Allah ta'ala bukon kapin sin kapital wikad mo fa Allah ta'ala biya din hantang niya ummat al-Islam in kaiwanan bangsa muslimin hadin sila himinang sin pardaakan sin Allah ta'ala labi-labi na in pagsambayang himinang sila sinkatan kalagihan nila pag dunya nila sambil kalupahan nila in piyardo kanila sin Allah ta'ala in sa lago piyardo kanila sin Allah ta'ala amo na in sambahayang kalupahan sin mga manusya tabiya yaon kalupahan sin kaiwanan manusya sambil himinang sila himinang sin parkala pag dunya nila subay naon time himali-hali sila subay naon time hawala na amuin hinang nila uus na katan aon hambuok kapin sin waktu ibutang tahadlaw jumaat ang pasilahimin ang sinpardakan sin Allah ta'ala in katan 5 waktu atawa in unom adlaw wala nila tunay haamuin sa lago pardakan sin Allah ta'ala in waktu kapital Diyos sin Allah ta'ala iusal nila
haduhaing maksud buat malain ka min Allah Ta'ala ipapausal ka to tanyo hasalaggo-laggo maksud sin Allah Ta'ala ipapausal ka to tanyo hapag ibadat pa Allah Ta'ala bang natubistahon insang bahayang 5 waktu pa Allah Ta'ala confirm hakatan mo waktu kauhaan tag-upat ka jam in waktu mo hasambahayang palanggungan na aga masin Allah aunda mga kay minute. Di mabot minsan ng kajam sa makayapasin manusya linohon kawaon pa in waktu sibisirik kabayaan sin Allah Ta'ala. Hati niya, subay maubusin katan, subay siya makahali-hali, ang pasyatin mo na sin pardakan sin Allah Ta'ala, balmaana mga palanggungan na muhaaga masin Allah Ta'ala, kapin mo waktu inubihin na to fa Allah Ta'ala, sinin sa lagbo kapital, hipatunay kay mo sin Allah Ta'ala, impardaakan niya muna. In pagbigdaan sin ummat na kauna dayon ka to tanyo may ta minsan sila halawon sin kaharubiruhan halawon sin pagbunuan halawon sin kasigpitan halawon sin kahapdian di nila hikabin in sambahayang kya pardo kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala may ta in kitanyo bihaon halawon hayang-hayang halawon pagusaha maraw sa kalupahan in sambahayang 5 waktu piya pardo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in sabab mga palanggungan na agama sin Allah Ta'ala piya una sin mga nakauna din kato tangyalgaan nila in waktu hapag taat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in kita niyo may di na to matunay in pardaakan sin Allah Ta'ala sabab hikatun na to na pa Allah Ta'ala in kapin sin waktu na to umus na to iusalin ka matauran waktu hapag dunya sin kita Laong sin Allah Ta'ala halong sin Quran alhaakumut takasur laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala uno mabisika mo haamon pagnanan magpataod na sadya bangaon na ay patauron la ilaha illallah laong sin Allah Ta'ala alhaakumut takasur uno nasasaw ka mo hapag-anan sin magpataod na sadya dunya kalupan mo in pardaakan sin Allah Ta'ala hatta zurtumul maqabir sambil mabisita mo na in kubur kalla sawpa ta'lamun kay ngatan nyo rabang uno in akiba uno in tungbas sin piaglugtuan nyo sin kiasasawan nyo hadunya summa kalla sawpa ta'lamun iwan kay matanyura bang unon tung masisabhalon sin kubur in sabab kya sasawan ni dito hadunya summa kalla sawpa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin bang sadya kay ngatanyo in tung basin akiba atawa in kya bisihan niyo hadunya law sin Allah Ta'ala la tarawunnal jahim pakitaon da kanyo in apinal ka jahannam sin Allah Ta'ala pakitaon sin Allah Ta'ala kafiruhum wa mu'minuhum sinurain kafir iban sin mu'min pakitaon sin apinal ka jahannam para man sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga manusia kafir iban sin muslim patay-tayon na sila sin Allah Ta'ala dito hapadang mahsyar laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala halom sin Quran amo in nasabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala halom sin Quran haulian sin ayat kalupahan na mo in ayat thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiya laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hawaktu makataytay in manusya dito hapadang mahsyar wayroon ligtasan sin manusya subay tuod siya makataytay dito hataytayan siratal mustaqim ang paintay po ang surat al-mustaqim dito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sifat niya innahu adakku minas sya'ri wa ahaddu minas sayf in siya hasibi pa dayon habuk iwan maahit dayon na amuin piddang in katan makauntas dito katan law sin Allah Ta'ala hawaktu maguntas in kafir iban sin mga sila mu'min summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiya
lapasun sinallahu ta'ala in mga manusya nagtatakwa kanya. Hisiyoin nagtatakwa pa Allahu ta'ala. Amuin naghinang sinpardaakan sinallahu ta'ala, limayo sinkatan liangan sinallah subhanahu wa ta'ala, wa nadarul zalimina fiha jisiya, iban mapakpak na in mga sila zalim di hadunya, sibu zalim pa Allahu ta'ala, zalim na manusya, zalim na ginawa baran niya. Wa nadarul zalimina fiha jisiya, ang pamapakpakin mga sila nag-inyaya pa Allahu ta'ala, madtufalawm afinal ka jahannam, insa laggo inyaya pa Allahu ta'ala, amo hindi mo tunggalin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na inhimi ng manusya limbang sakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lam sinallahu ta'ala alam sin Quran, inna syirka la zulmun azim bin maltuid in syirik in paghinang limbang fa Allah ta'ala anyaya sa lago-lago fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ummat al-Islam, mga palanggungan na mahaaga na sinallah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan in patuntum sin kami magmumpa at katutan yukatan iwan mura-murahan in kita no mga palanggungan haaga masinallahu ta'ala, di magbiso-biso haamo in parman sinallah, panawag-tawag sinallahu ta'ala, iban sin panawag-tawag sin panghunatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bat supaya kita nyo di amo in mabilang din haayat sinallahu ta'ala, din ha mga suko sin apinal ka jahannam, biyay ka sinallahu ta'ala, hindi isiyad to, amo in pangatawan nila, di magtungtong fa Allahu ta'ala, parman sinallahu ta'ala, walakad dara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, lahum sinallahu ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul gafilun. Ang sinallahu ta'ala, bat supaya kita ni palanggungan na aga masinallah, lapas din hamangan nasabot ha ayat yadto, amo in pangatayan na to subay magtuntun pa Allahu ta'ala, iban in pangatod na to hakabayaan sinallahu ta'ala, iban pang maingog sin kita ni usalin na to hakabayaan sinallah, bat supaya kita ni di mabilang din hamangan nasabot ha ayat, in mga sila di usalin na pagtuntun pa Allahu ta'ala, biya siya sin sa pantun tabya yaun binatang, balhum adal, mas labi palang sinallahu ta'ala din na binatang, unang sabab, ulaika humul ghafilun, sabab in sila yato naglupalu-palu panilain pagtuntun pa Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan in patuntun sin kami, in patuntun sin anak nyo, magmumpa at katutan nyo, pa mga bangsa muslimin katan, iban bang mayan mahinang amuin mapuso na tuin pahala in tumbas sinallah subhanahu wa ta'ala, bang aun himumungan namo amuin wala imamo na in kami ni manusya sadya ando na maapi kami in kamo mga nagdurungog bihaon, iban bang aun himumungan amuin kinugdan in yadto daw na Allah subhanahu wa ta'ala, amuin siya in nanawpiki kato tanyo mahuli mamaid na ako iban sin salam kaniukatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mo haram Islam, alhamdulillah, yadto na in pangadjian sin kita niyo longta, namin tiukbal sin guru na to kalasan, alhamdulillah, na manjari habihayaon paggayari pa isa aon dimhil kato pangadyan mapuas dahing hayni, humali-hali kami ray day hadya misan na kuman 2 pa 2 minute insyaAllah subhanahu wa ta'ala, amin hiyundong tanain pangadyan sin bihayaon paggabi mga natangbos na pag-ubos ito ang patatawakon inamin sumuno dimhil kato tanyo patumtum insyaAllah subhanahu wa ta'ala.